Kada jedan Amerikanac svoje životno delo posveti Srbima, i to ne bilo kojim Srbima, onda to zaslužuje posebnu pažnju. Ovo što sledi su reči koje američki novinar Fortier Jones zapisao 1916. godine. Koliko je važan taj čovek govori činjenica da je posle Prvog svjetskog rata postao administrativni sekretar pri Ministarstvu spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država. A pisao je o srpskim čičama. Njima je posvetio knjigu, ona se zove Sa Srbijom u egzil, Amerikančeve avanture sa vojskom koja ne može umreti. Ali kojim je to čičama on posvetio to delo? Evo šta kaže on sam posle 2 ratne godine provedene u Srbiji i posle prelaska preko Albanije. Da podsjetimo da su čiče koje on opisuje bili rođeni pod turskom vlašću i u 3 rata ratovali s Turcima da bi se oslobodili zverstava koje su doživljavali. Deca su im, pa i unuci, u vreme ove priče bili mobilisani u 1., 2. i 3. pozoru na ko zna kakvim bojištima, pa su samo čiče preostale da čuvaju to što im je rečeno da sačuvaju. Od tolikih ratova i nevolja nisu stigli ništa da steknu. Nije ni bilo moguće. Rite u kojima ih je video ovaj američki novinar prikrivale su ogromno bogatstvo duša tih srpskih čiča. I evo šta kaže on o njima. Od svih svežih, neotrcanih stvari koje je Srbija u izobilju nudila posetiocu sa zapada, nijedna nije dovoljno dočaravala pravi duh nacije, a sigurno nijedna nije bila tako živopisna i privlačna kao ove čiče iz vojske. Čiča znači starac i u Srbiji, gde muškarci stare brže nego bilo gde drugde u svetu, to ime se narodski koristi za muškarce starije od 30 godina. Mala digresija. Amerikanac nije znao da Srbi čičama nazivaju istričeve i prosto stare ljude. Da nastavimo sa citatom. Međutim, čiče 4. linije, što bi se na srpskom jeziku reklo poslednja odbrana države, imaju od 45 do bezbroj godina. Srbin izgleda nikada nije prastar da se bori. Čiče su bile ti koji su me prvo dočekali kada sam stigao u Srbiju i nikada neću zaboraviti kako sam se osjećao u Đevđeli, pograničnom gradu između Grčke i Srbije, kada sam kroz prozor voza ugledao prvog čiču. Pitao sam da li je to tipičan srpski vojnik, jer nije izgledao ni dana mlađe od 70 godina. Bilo je to usred leta i bilo je vrelo kao u južnoj Italiji, ali je nasmejani starac bio obučen tako dobro kao što bismo se mi obukli za Mećavu. Evo ovako. Na ramenima je nosio debeli vuneni plašt od smeđe ručno izrađene tkanine, na koji je bila nakačena šiljata kapuljača namijenjena da se navuče preko glave u vreme padavina i koja bi tako navučena davala monaški izgled njegovoj neobičnoj nošnji. Ispod plašta je nosio prsluk od ovčje kože sa vunenom postavom i to u julu. Ispod tog prsluka bila je lanena košulja, domaće proizvodnje, a nosio i duge pantalone koje su bile uske na listovima i butinama, ali pozadi vrećaste, otprilike kao dimije. Imao je na sebi debele, vunene čarape koje je navukao preko pantalona sve do kolena, poput onih golferskih sa debelim porubom sjajnih, drečavih boja. Na njegovim stopalima bile su polucipele, polusandale, zvane opanci. Njegov čudan izgled činio je da zaboraviš koliko je zapravo star i siromašan, jer uprkos njegovom veselom licu nije bio ništa drugo do ispijen čovek, kojeg ništa nije čekalo u životu osim da čuva tu užarenu prugu dok njegovi unuci i sinovi ginu na granicama. Kada sam ga ugledao kako stoji tamo u prašini i vrućini, pali su mi na Lanijerovi stihovi "Kakva koris od mene stare drške, kad mi život već sav pamuk pobro." No, to je bilo zbog toga što o Srbiji nisam znao ama baš ništa. Ni izbliza život nije pobro sav pamuk tim čičama. Skoro 1 milion Nemaca, Austrijanaca i Bugara pobrinulo se za to nekoliko meseci kasnije, ali je ta berba, Bogu hvala, bila obostrana. Kako je naš spori voz mileo severnije kroz Srbiju, sve smo se bolje upoznavali sa čičama. Na svakom malom mostu bilo ih je po 4 i to po 2 na svakom kraju. I živeli su u malim skloništima od šiblja koje su ličila indijanske vigvame.
Na stanicama su čete njih bile raspoređene uz prugu, pomalo groteskne grupe, neugledne, prljave, sa svakojakim puškama prebačenim preko pognutih ramena. Bez greške su nam salutirali i pozdravljali nas, i to sa ushićenjem, pomešanim sa iskrenom zahvalnošću kada bismo im podelili američke cigarete. Dok smo poslednjih nedelja jula logorovali nadomak Niša, trojica prastarih čiča prolazili su pored našeg logora svakog popodneva. Odlazili su na stražu i vraćali su se svakog jutra čim svane. Mi nikada nismo ništa rekli jednim drugima osim dobra veče i dobra utro, ali se među nama izrodilo prijateljstvo. Iz meseca u mesec ovo je bio njihov posao. Put od prljavih prebivališta u Nišu, punih glodara, do tog napuštenog vrha brda na kom su stražarili tokom zvezdanih i olujnih noći. Prokrčili su usku, prašnjavu stazu kroz brdske pašnjake, jednolično koračajući i usput žvaćući kriške crnog hleba i velike zelene paprike, što je obeležavalo njihovo postojanje. Njihova detinjasta priroda mogla bi nekog navesti da pretpostavi da ne bi vredeli mnogo kao čuvari, ali taj ne bi bio u pravu. Većina stražarskih dužnosti je jednostavna, piše ovaj Amerikanac. Stojiš i obezbeđuješ neko mesto i kad neko naiđe, upitaš ko je. Ako je njegov odgovor zadovoljavajući, dobro. Ako nije, uperiš u njega pušku i odvedeš ga svom nadređenom. Ako se usprotivi, pucaš. O izuzecima nije rečeno ništa. Ali kako srpske čiče ne treba podcenjivati, američki novinar je opisao na sledeći način. Jedne noći u blizini Beograda gospodin određenog vojnog značaja, inače stranac, rešio je da ispita pojedine rovove. Oslanjajući se na svoju uniformu i dobro poznato ime, nije se ni trudio da sazna loziku. I znaš li, rekao mi je, da su me dva starca poreklom sa srpskog juga, koje nisu govorila ni jedan strani jezik, odvela 2,5 kilometra dalje do svog kapetana. I sve što je on mogao da uradi je da ubedi tu dvojicu neumoljivih, prostodušnih ljudi da sam ja sa pravom nosio svoju uniformu i da sam sa pravom bio britanski vojni ataše. Dok su se vodile borbe sa Bugarima prethodne jeseni nedaleko od Niša, jedan od članova američke sanitarne misije, beznadežno fakultetski odgojena osoba sa snažnim laboratorijskim instinktima, lutao je sam po okolini grada maštajući o hipotetičkim zalihama vode. I maštajući tako, zalutao je u predele o kojima apsolutno ništa nije znao i, što je još važnije, zalutao je u zaklonjeno gnezdo dvojice odvažnih čiča postavljenih da čuvaju taj niški put. 2 dana kasnije, vladini istražitelji, koji su pokrenuli njihovi sveznatiželjniji prijatelji iz inostranstva, našli su konačno ovog Amerikanca, kako živi isti život i jede istu hranu kao čiče. Prosto, oni su imali naređenje da ne napuštaju položaj i bili su odlučni da ni on onda ne bi smeo dok ne dođe pred nekog oficira. A pošto oficiri tu nikako ne dolaze, laboratorijski Amerikanac nije imao kud. Uprkos ovoj nepokolebljivoj posvećenosti slovu zakona, otkrio sam da čiče imaju i svoju mekšu stranu, piše američki novinar. Jednog popodneva u Nišu popeo sam se strmom i prašnjavom stazom uz jedno od susednih brda sa kog se pogled pruža na oko 50 km, a možda i više, široke doline Morave. Sa mnom je bila zanosna, ali bolno pristojna engleska dama koju sam nedavno upoznao. Bogat balkanski zalazak sunca nad dolinom bio je vredan tog napornog penjanja, ili smo bar mi tako mislili, ali veselom starom čiči kog smo zatekli na vrhu kako stražali, činilo se neverovatnim da bi iko koga nije obuzelo ludilo napravio toliki napor samo da bi video sunce kako zalazi. Otvorenim znacima, koji su nas pomalo postideli, dao nam je do znanja da je on tu po dužnosti, ali da mi ne obraćamo pažnju na njega. Potom nam je sa namigivanjem neprimetnim koliko je neprimetan i pun mesec okrenuo leđa i tako ostao. Pokušavali smo da zanemarimo ta leđa koliko god je to bilo u ljudskoj moći, pa na kraju ustali i krenuli dalje. Ali mahnuo nam je da stanemo, potrčao ka gustom grmlju i izvukao sočnu dinju, koja je, siguran sam, bila sva njegova večera, i uručio nam je najsrdačnijim: blagosloveni bili, deco moja, koje sam ikada čuo. A od fine su građe isklesane te čiče, neverovatno izdržljivi.
sposobni da podnesu velike napore. Činilo se da ih ništa nije moglo potresti. Na jednom od mojih putovanja sa Todorićem, to je jedan zvaničnik srpski koji je dodeljen ovom američkom novinaru, stali smo na kafanu u malom selu pokraj Zaječara. Naravno da su jedini muškarci u tom kafeu bili veoma stari, previše istrošeni čak i za srpsku vojnu službu. Nekolicina njih se skupilo oko našeg stola da čuje kakve vesti od Todorića, a jednog od njih sam posebno zapazio. Siguran sam da je pravedni Jov u posljednjim trenucima svoje patnje približno ličio na ovog starca. Obratite pažnju. Imao je 6 sinova, a svi su mu poginuli. Žena mu je umrla malo pre toga, a baš prethodne nedelje velika poplava potpuno uništila njegov dom i sredstva za život i utopila njegovu jedinu snaju i njena 2 mala sina. Šta da kažeš čoveku od 75 godina koji je gledao kako mu život tako prolazi? Todorić je pokušao nešto da kaže i čuo sam kako Čiča odgovara sa par srpskih reči koje nisam razumeo. Nisam ni razumeo ni kako to uopšte može da odgovara tim ravnim, savršeno mirnim tonom, bez kukanja. Šta je rekao, pitao sam prevodioca. Kaže, to je sve Božja volja. I to je bilo sve što smo čuli da je rekao. Kraj citata. Možda bismo iz ovog američkog teksta mogli da naučimo najmanje 2 stvari. Prva je da svako može da doprinese dobru koliko može, jer ako ne doprinese, neće ga ni biti. A druga stvar koju možemo da naučimo je prihvatanje Božje volje. Mi, sadašnji i ovdašnji, iako kao naši stari znamo za Oče naš i u toj molitvi za reči neka bude volja tvoja, ipak često poželimo da bude volja moja. A od naših starih i njihovih starih, od ovih Čiča o kojima je Amerikanac Fortier Jones pisao, možemo da naučimo da bez žrtve i bez prihvatanja Božje volje nema mira u duši, a ni oko nas. Ja sam Darko Nikolić, autor knjige Gvozdeni puk, na čijoj su Patreon stranici, patreon.com/Gvozdeni puk, mala mesečna darivanja darodavaca i omogućila ove video priloge. Sve to da ne zaboravimo ko smo. Tako se jedino i postaje deo vojske koja ne može umreti.